General Secretary juga sang Mekhlia College Teachers Association Dr. LP Serani mandagasngi ula kena bagi jingkam advisor juga tak boleh putih kasau karjela uba Himalayan Changpliang berada menteri kami ya 4-year undergraduate program kat kumkan National Education Policy ajar arfau kan pulang ye kena pulih ke jela bandu lai ya ka master ya ka postgraduate kadai tang kajing lamba kala ba kajing persang ban pentrim ko tempan dauni unang aibot ya sarkar ulong bakan de kajing kran uba Himalaya kamdai kabadan kajing syaru nomor wat ki university kebabun hari India keempat menteri kam setia ya kata ka FYUP ong bakan de kajing kran jungu kadai kawelam bakla hadu kata-kata aku abad ong iki bangi ngim dai bangin ya lekai kajing jongki kon samla jungi nomor balai ba lada kini ki kun samla jungi kidang buat ya ka all course kata kamut ka all course kan kut tang license ka new course ka de south nem telada ki kun samla jungi ki graduate tang license hapo license kinum yo admission ya benda ka postgraduate but lada pi apply ban late ban pule MA kata kamut pin hap ban 1.5 yang ban repeat sa sisnem te kala long ka jing nuksan ya kini ki khut sama jungi te kata ka jing ketu nak leng jonga kum advisor kalong dong nya yai rengkat renti kum bayat kari berkowai tipsan depan menong balada menteri kami kan IP ki kenal lagi kuali master pendap ya kedok FYUP kan om ya master yo kum nak hadu kono kadai sisane kum katu kadai ka misleading information long kamdon ke bokum kata bonong bakane kakus ka bangile meta kalong invalid nomor ke babon ba university sari India ki empat menteri kami kene ka NEP nai dia keren ye kini ki private universities lo ki ki state universities tiban ong ba ki ba mlek ke NEP ki don lat syu kalakut ka kerja ka jungki kam don hangdo ka standing ke kaditang ka jing yalam bakla bar ka jing tin ko tempane ki ya kini ki kena bar ki parents kan Naru keba ki persang berdiskusi support university ni ke YUP. Biki kena tamar ada mereka third year, mau kamu ke 6 semester. Kila bandrung syaka first year PG. Bakin rung syaka first year PG, dah ke mendai nomor bakila fourth year. Tang na third year bakila laban lagi. Bakila yo ke degree. Dari kebetulan kami ki ke long ba ki don kam don ke CUET score. Bakin rung haka first year PG. Kitu ki pada jaka fourth year haka nika FYUP program kitu pada kin rung haka second year PG tika jingkali pada ke bunyi kali bentak kalong ni kan hapo university lada gini ki burung haka first year after the third year PG ki habon rung lima ke CUET qualification ini ki bandon ke lateral entry kemot ki bandung haka second year nomor kila pendap ke fourth year ruha UG ken haban jalen em ke CET ya kata ki klem don juba phang ni kumno pi pendung gini kiwe ke CET kini ke second year bergen rukum gini balon kan ke lateral entry ke second year nama kila bandung ha second year tikenung ha kanu kelenti kita gini jingkli ki bangi kli ke bagai university kampat don juba tenda ki kimi ki pa ki kli ngi ke company kumno ngi juba kan kami ke policy ke pengi shnami ki colleges kan ke policy ke bashna ha ke university ha ke pentri kam ya ha ki UG undergraduate level di hapo academic council gini ki jingkli ngi lai kren ke bangim pat don ke juba kundu bangi la pen be gini ki parakhai tin dei kata kata ni ko concern ke jungi kelong kumnu kalau wi jungi khata ji kan dong lada kini ki AKA mo ki babnya ki bangi don kaban pe ke university kampat kai area ni tai bentar boleh